ku munsi w'ejo bivuze neza ekipe ya Simba Sport Club yakinaga n'ikipe ya Young Africans muri derby ya Kariako. Ni match tuza kugarako byihariye n'umundi kipe ya Yanga yashoje itsinze ibitego 2-0. Ikaba ari ikipe rero yanatwaye igikombe cya shampiyona ku munsi w'ejo. Mu byishimo byinshi rero nyuma y'umukino bari kujya muri vestiaire, umuyobozi wayo ariwe chairman akaba ari Engineer Harris, akaba yaraganiye n'umunyamakuru mugenzi wacu mugenzi Faustin ukorera Isibo TV. Hanyuma yamubajije ibibazo bitatu. Icyambere yaramubwiye ati President, congratulations cyangwa se felicitation mutwaye igikombe. Hanyuma Engineer Harris aramushimira, murakoze cyane kudufelicita. Aramubwira ati naje nturutse mu Rwanda. Hanyuma umuyobozi w'ikipe ya Young Africans aramubwira ati oh waje uturutse mu Rwanda. Faustin ati yego. Ati natwe hano muri Tanzania kumwe mu Rwanda mugira ikipe y'abaturage ikunzwe kurusha izindi. Ati ni nako natwe hano tumeze muri Tanzania nka Yanga. Ati natwe turi ikipe y'abaturage ikunzwe kurusha izindi. Ubwo mu Rwanda y'abaturage ni yihe? Ntago mumva ni yihe? Yavugaga Rayon Sport. Faustin aramubwira ati ubwo uvuze rero turifuza yuko muzaza mu Rwanda gukina na Rayon. Ahita avuga ngo mu Rwanda mutwitegure turaje. Ubwo icyo yakoze aricyo warumbaje Ruvuyanga, Engineer Harris yakonfirimye, yemeje mu buryo budasubirwaho ko ikipe ya Young Africans izaza gukina na Rayon Sport kuri Rayon Day. None wambaza ikibazo kimwe, Tirugaju ibyo ntabwo ari zandani cyane ko azikwiye ku bandi. Yego. Umva zandani rero zanyazo. Derby yabaye ku itariki 25 sibyo? Umunsi wabanjije derby ku itariki 24. President wa Rayon Sport Tadeyo ari kumwe n'umunyamabanga wa Rayon Sport akaba n'umubitsi Liliane. Bari kumwe na CEO w'ikipe ya Young Africans ndetse na chairman wa Young Africans ariwe Engineer Harris. Bagize icyo bita gusangira ibyo kurya by'umugoroba. Babyita ngo iki mu Cyongereza? Babyita dinner mu Cyongereza, mu Gifaransa byitwa dîner. Amashyi menshi cyane kuri Lorenzo, urumva ko azindimi ni sawa cyane. Ni action college. Mutabyita ngo ni arrange, ngo ni amakosa akomeye cyane. Ngo arrange ya nimugoroba. Ni amakosa. Jya muri Action Week. Barasangiye neza cyane kuri imwe muri hoteli zikomeye Dar es Salaam. Baraganira. Kimwe mu byo nahise menya bya konfirimye iyi nkuru. Bavuyeyo umunyamakuru akaba n'umuvugizi w'ikipe ya Young Africans witwa Ali Kamwe yahise asabwa gufata video zitumira abafana b'ikipe ya Yanga gutangira kwitegura urugendo Young Africans izakorera mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa 7. Urimo urabyumva? Aka kanya tuvugana Ali Kamwe yambwiye ati video namwe se ibintu president yavuze muri tayari mugiye kuza mu Rwanda. Arambwira ngo nimesha tuma video, namaze kohereza video mu Rwanda. Ati anytime from now, umwanya wari wose guhera ubu ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport murajya kubona bashyiraho video zirarikira abafana kwitegura Rayon Day kuko ikipe ya Yanga yamaze gukonfirima. Itariki rero niyo yonyine ngo bari buvuganeho uyu munsi. Itariki ishoboka kurusha izindi bari kwemeranyaho. Rugango rayivuze hejuru ni 26 z'ukwezi kwa 7. Kubera iki? Reyo ku itariki 2 z'ukwa 8 Lorenzo uzikizakina Super Coupe na PRFC. Kandi nago bakina Super Coupe batari bakina saison iba yatangiye. Super Coupe itangira saison. Ikindi kuri 15 champion izatangira z'ukwa 8. Baravuga bati rero 23 z'ukwa 7 twakora umunsi wa Rayon Sport Rayon Day. Azabari kwa 6 mu munsi y'ibirori. Hanyuma ku itariki 2 z'ukwa 8 tugakina na APR Super Coupe. 15 z'ukwa 8 tugatangira shampiyona tunitegura imikino ya Confederation. Icyo nakubwira ngo ntabwo ari bya bindi ngo izazana abakinnyi ngo b'ikipe ngo ya kabiri ngo izana abana.
ngwiramanura intwaro zose tuzi bahari Daucho ba Yahya turatubona baba Pacome Zouzoua aka Zidane turatubona abo bita ba Clement Muzize abo bita ba Prince Dube abo bita ba Djigui Diarra aka bamwita ngo ni screen protector umuzamu wa mbere kabisa afite ikiganza wagira ngo ni kirenge ba Maxi Pia Nzengeri ikipe izamanuka rurwembe uko yakabaye ba Ibrahim Baka. Ikintu rero gisigaye gusa abareo bamenya bibazaga ngo babakinnyi bacu babiri Rugaju atubwiye ejo uwo bita Duke Abuya ndetse n'uwo bita Jonathan Ikangalombo baraza muri Rayon Sport